Medal seme wakwa ba Adom TV Nkwa Hia eso yeda akwiacha oyi akwan ase so de kase na bread yedu so no ye ba bedi nkoma hye se de apomuden ho nsam no etie nti ka kire woni ase fia amankwa tamaklo ene ne doctor atena se a ye ba bedi nkoma hye se de apomuden ho nsam no be konti se wode wa fidie na ato ho a onya mfomso akura ebi ene ne de dikan a wo hye Nkwa Hia mesro watitira de akonwa ehwe nti won so menyi free ha enne kra nkomo no de wo so bi ehwebie na wutie bie na wahunu se de wadidie emu nsam so ebekode amawo kanema mpani John ejekum kofo nwumre papa mbom mu asemechia wo eda se papa se won so jebre na adwumadie won so wohwe ebie mu amu hwe ni nyina nyame nhira mo papa bani so mo tichu se artwork no na mo share wo Facebook nyame nhira mo nyina ba ko me WhatsApp group no so nyame nhira mo se mo nyina mo share nyame nhira mo papa mitimi mo obi adin ba ko nanso mo ka ho nti ena Nkwa Hia eguso ekonanim ti free sabre kwesise no wotwe ebebo no yensa sini nkomo nemo ma menkai wo se ochena nyankopon ya Adom a Dubai trip no ahya ase ya no dance travel and tour adaromenti ye ko Dubai enti Friday no se mo hwe yi a yenu aba no do hia ne passport o pass ya o ma je na passport a je se ochena kwesi yi wo mo eko unye late 11th ewo ho 11th August so date wo ho obetimi abukie 13th August ni nyina 5 days into from 11th and I know accounting 5 days and at 13th and so another 5 days and at 16th and also 5 days near kwa kodie into unye late yeduane de say no TV opportunity ni nipa ba ko ne yi na wie into de ohia so wetia 8000 ni akọ Nairobi Kenya ni atwemu aba Dubai ho ne ebe chele kese no so ati ase into wo follow me on Instagram ni Facebook a bibia wo hia wo pesa wo tie bia no me de begua na oba multimedia ha se ya wo de kasa wo pesa wo ne dance travel and tour efia mankwa atamakula na Jerry Justice any team ni yentu kwan ni bia ye be serve kama enye bukata bia 8000 enye easy won etu kwan kọ ho no be ka akiro se we de omo de akye ye nti so wo sika bia ne ho adwono na August yi upa homeje dia na ne mesra so ba be kame ho ne akọ gi ahome ne akọ hwe niema ne nso ye ba nso etimia abeye bi ewo nkrom nti no enso no me wo Dr. Mehenham Dr. Benjamin Nuakon oya clinical nutritionist enso ka Dr. Mehenham eno an obi animu no enka ha alaji tabora hose ne sente na age ho kuma setafo ne sente no age ho ebe aduane dia Dr. Nebeka cho se wudi fufuo kura wuya no ya salad sinche eso se semura newe dog anyume me mu akwaba me Joseph ya me da se na bibia bokode Yankopon Adom ene de ase ma hu tro konkron wa ho Bible if I topic ye be kan ho dimu akotenkese oh I see je na obe quote Bible nyina me quote sentinam de apa no me akenkan ho the evidence based na no ye ba sure e de Dr. Mehenham no o ba be kiro said ye wo ka bia no e wo kiro sem no mu ya da na asema menna ya boafo nso ase enne wo hwe said ye nwi I born straight e san me hu de the links so ko Instagram the links o Hollander me da se papa pasa brebia wo hwe se mitiri ho de ejina ne na so nyame hira papa endpoint homeopathic clinic na da roman ne ye de Nkwa Hia adwumadie ebrowo ti se wo hu dodo ni padua no firi tire kofofom ba bia tochima bia ti ahwehwe mu hu yare no endpoint homeopathic clinic be ye kama e de amawo eneme mi won mo pon na so mo ye adwuma adwuada edikosi memenda nwumre no nson ti sabre de woko endpoint a wo mapon kwasi ade wo mo nya adwuma but from dwuada edikosi memenda wo mo ye adwuma ebe sem me de number no beto ho Coco Plus no so enkura aduane enkura no from 6 months e wo so man Coco Plus ni bigu na aduane na akura na di no aye kama St. Thomas Eye Hospital wani how bia yanko St. Thomas for ho na omo enhwe o how bia seke kawo se operation se de St. Thomas for ebe ye ne kama e de ama Romeo collection ono so de am se Nkwa Hia no wato enti e fama ho fade de e Romeo collection o kuma se enso bo na homa mu a ba bia wo bia no o de bebro enti me design we ni design bia na wo pa Romeo collection ebe design ne kama e de ama for Romeo 0242 315789 0242 315789 na Romeo collection or designing a kama de amount mamenchia Dr. Rachel kusi akosa
ono so na ema me lens kama ipa nti ya no so me de ne number be ma wo hia lens bia any friend bia nso a Dr. Rachel Kusi Akosa obeyama dog me samu akwa babiem majo so dada me da se papa pen topic no plant based diet based diet brofo HSA afum duane oh okay. Say di afumu aduane okay nti aduane afumu aduane me da se fia aduane bia free asase mu eno ene ade nyankopon de ma yen se yeni na emma yen apomden emma yen nkyire ense yare emma ye huntoyen na ye hospitals nyina akra no nke nipa nko obia nti afumu duane sa no I hwehwemu wo honom se enoa like yeah approved scientifically no say afumu nuane no a that's right esa pepepe na tiafia nja me di ka me de bible bae no on say ye wo de abodi mu nyansa pefo nti first study our year efa from duane ho it was done at the University of Babylon in the year 605 BC and why yes anhwemu no na unse research biane ane o mu a ye hwehwe o mu ne control nti nipa 4 and then they are involved in this study now study author near friend Aspenas na me person me kan na ewia me ba be go to a lot of scientific papers na when the first study ni and sana subsequent ones ni na epenti sa in the first study no e Daniel chapter 1 verse number 12 no verse number 12 no say so Nkwa Hia dadu 10 days so Nkwa Hia dadu no mayen afumu duane ni ani nsuo nom na odi wani ahwe yen ene mrante wa wodi ahennuane no anim na sade obehunu no wone wonko a adi ene opene de okan no so na oso won hwe dadu 10 days na dadu no wie duro no ohunu wanim se ayefe na honam abon ho sene emrante wa wodi ahennuane ni nyina so good into mudi plant-based diet. Na ahenia no na ye enam unsa ahemfie ye kum nwan ye kum enantwie ne kum nti rich foods nam aduane a soche ana omu ye experiment omu di nam soche no ena omu di aduane afum duane no 10 days no duriye no na omu di plant-based no na omu ye kama na scientific studies are home nyina eye wakas hwewe mu oba verse 17 no say na mrante wa ba na onyankopon ma wo enwoma ani nyansa ne nimdie ene ani tie enti omudi ya no de omu adwene mu doye enti ye beka ne nyina wa opeso adwene mu do wa wanyi na wanya Alzheimer wanya senility odi afumdu na be reverse enti sania etno enti first scientific study was done in the University of Babylon 605 BC. All right. Yembra yebriso. Nti akatete hodie. Yembra yebriso. Oya study bi or try the state of US health between the year 1990 to 2016. Burden of diseases, injuries and risk factors among United States. Or try Sasemi Journal of American Medical Association 2018. And Otros as volume 14 pages no bebre nti na asanu a omuye nhwemu mfie bebre no beka e ara ho papa pe o say the single leading cause of death in the United States is food. Adie di kan a ekum ni patuto no wa America memu e aduane eya ara ho sem papa say aduane ena nourish yen aduane na meye nyi aduane na ye bibia na fe abodi mu nyansa pefo akohwehwe enkofa bibi mra ye se ade ekum pakese e wa America e aduane
aduane ben aduane a enye plant based so nuane soche and nam titru enti anunti na yesua de se afum duane na ebebo ama wanyi na che okay ya to so na research studies be brain ya beka ho asem ti afia mesrew me ka se bremu anu aba me ka se bremu anu aba nem se na esan ka wo betena ha mo ya can be this knowledge is power nim de emma to me but areas yesua de e wonim de but unfortunately nim de won yemfanya adwuma Ghana adi kum nipa kese pa ya hypertension moja broso kum nipa yie ana moja broso e de stroke ba nipa bebre mane mema eno mo stroke yawi asem bi otro asem yi e wo Journal of American Medical Association Internal Medicine 2014 April and publishes a study no na sa nhwemu no e de by say na nhwemu ahodo mako aduasam kro 39 and omu ye peer review so obi aye research na mo san so esi akire and omu si akire no yomu diba tu dwani or say the study concluded that people who followed vegetarian diet had lower BP on average than those who followed omnivorous diet. Omu dia fom diane enam ka ho no omu BP omu blood pressure no e wo fom che omu di bibia and this a Ghana for blood pressure wo e wo esra e den na ese dia fom diane nti obi a wotie ni tie ni ye na ya kan say no obi betie nso fan serious aje say na koma so no mu na na ambulance mu na rational obedru ho ape DOB dead on arrival yo ayara hosam timisra wa wotie bia tie ni ye na asese wa didie no na obenyi na che akoma yaren ebeko ebio November 2016 and also so yes has study or published or Journal of Hypertension and some medical the first study yaba and I made a nadia and so can and you see Journal of Hypertension found that vegetarians had a 34% lower risk of developing hypertension than non-vegetarians. Into omu vegetarians no omu risk of being in our form cry. I say, well, hypertension. Ya more hypertension draw one them. They be one Nkwa I don't know what did. What's the son and kako? Because plant-based food no food duane no. Enura do now phytochemicals antioxidants ahoro nyina ewom enzymes ahoro nyina ewom ebibiara ehiam nipadua no is found in plant-based diet. Doctors akese bebre wa America ba kwa friend din Onish wa yenhwe mu bebre or reverse akomayade omu yaskede omu for bypass surgery no reverse. Dr. Bakuya friend Cadwell assistant junior also a surgeon also sa doctors are will be brave now research in there is it keeps on bar nearby it's pouring in Dr. B our Cornell University a friend of Collins Campbell or yeah and you moon at the chair say when you eat a plant-based diet food do you know ya dear we are see beer with me solve na no so ne be adwuma ho prince man no ya so ye okumase ya so ye wa alaji ya so ye wo takwa tema eno ne de ye adwuma na marvels anwanwade nko na esi ho de atie ne se wodidi ena ntin mu asi ena untumi nhome ena akoma ne nya adwuma ena obre nti ba ya reverse wa aduane na ntin mu ahyase na ebie na hoto na se nipaduane de wo ho na de ode bekomu no na be kire de beye sa pepepepepe ya wo jeans ya wo ho no kra wo mu ni say jeans a wonya free afia wonya fi wo maame no papa ho no enye wo wie ye no de wo bedie na be kire say wo jeans na wonya no e be ye dwuma na say nya dwuma abusua bi wo asichi yare wo mu abusua bi wo BP wo mu abusua bi wo we wo mu ni nyina ye say
though when your jeans no name said be ye adwuma ne de e die okay that mean twa no na say obi pe Bible quotation ni biom ti no Auntie Rose quotation no Daniel 1 verse 12 no kind 17 wo kan ho nti am say ni wo kan 1 verse 12 wo ko 17 no a ni nyina wo ho nti mo pe quotation no Daniel 1 verse 12 ho na e kire aduane no wo mo a edi plant based food afuo mu nuane ne wo mo we so che no de ye wo mo abrabom nti ne nkomo no saa ene ye kɔ no Mrs. Florence Barnier yada se wo sunyan ene ho na wo free bupe abasunyan ne ye mo akwaba so so agye atom o se na topic ne de ye papa me ankasa me ma me baako a wo Tantra Hill antinya ko a nyame hira papa no Adom TV da bia me se mo ba abaso a mo ma me abaso on the TV no ho order ho 24/7 this are nani kuma no order enti me da se ante wuzi na me frɛ wo so ho ha so agye atom hwe mo Facebook meba ho na mo so ma acknowledge mo papa Endpoint Homeopathic Clinic Mr. Yemfre Endpoint was 0244867068 0244867068 na woni padua no mu akwa bia atochema no yenkɔ ho ne yenkɔ hwehwem yenkɔ endpoint ma infections ahodo yenkɔ ye scan ne test ni nyina ne yehu se ni padua ne ye mema no so prostate no be me bia wo prostate nti ye wo se brano ko check hwe se edayie bibia ye kama entwen se de ne nkoma ye die entwen ma yare ne mom me mfa onto ambulance mu ansa ne ya ye bo ho dawro no ne nyina ye tutu ho so anamo Coco Plus nkra aduane akranya from 6 months a mo ma Coco Plus ni bodi afra na aduane na watumi edi St Thomas Eye Hospital so hwe ye ni no how bia de amaye the links and so other room mama me nyuko Instagram the links so eni bia wo pa bia no oba papa Belinda be ya ma atade bia wo pa so Romeo collection e be ya ma ye ne Dr. Mehenham oni din pa de Dr. Benjamin Niako owo Prince Emmanuel Hospital eni no edi enkomo eni me do me samu akwa ababiem enti say de me say what me achecheye ana unye ye nu be bia fia me catch us yes am kasa bremu ansa no apanso wentie na obam ye nu be bia hwe ne matrochro we nyina ye be ka and say so to another 2 hours ka ho na ye sheda ye na research no me hu say ye and ye wo kan nyina so dog nyame anim ni ewo mu ni say de eye nso sa wo kan na wa kire ne bobre e me obi ate ne ho ase e asem ni ye nti ba cho minti ye to aso plant-based diet. From Duane die no. Eboa omo diabetes type 2. Dedi ka sa onpese obenya asiche yare. Onpese obenya. Chase obedi from duane. Okay. And as wonya bi nso a udi from duane a ebeko. Diabetes etumi ko. Okay. Obi a wotie mi bia no tie na tie ase diabetes etumi ko. Ebibi na kofa baaye. Uyi ade na kofa bai ni free ho a ebeko keke ni jaya na kokuru no so ejai oyenhwemu yi ewo June 2016 and published of Pro Medicine mu. Now I say the study found out that those eating plant-based diets filled with high quality plant foods reduce the risk of developing type 2 diabetes by 34%. And if you know no published of 2016 no. So omo dia from duane no omo say so mbenya diabetes no by 34%. Another study published in Diabetes Care and woman be a friend Diabetes Care mu and also so I say they found out that the prevalence of type 2 diabetes was 7.2% among non-vegetarians and 2.9% among vegans. Enti omo dia from duane no so benya diabetes no e wo form kra sanity. Enti Saupa sesi afia Ghana omam wesi cheyare nyasem kito ukokolebu ukokonfa noche uko yawo diabetes association ho ade biu mojinro womanum no ya no enso de eternity sesimaduane no bibia be okay oba principal no e be bo kama si cheyare to betwa afia nyinkyre obi apese onyi ni kyre na wodi nkwa meye chase so obedi afomduane research no does one. Your idea be a friend telomeres.
thalamus no your chromosomes no ne cap ano me fan said shoelace also shoelace ano no ya na dadie bi she ho say be ya ema firi ho na asan gold enti your chromosomes no ayi bi o friend thalamus na cap no na se wudi afomuduane a na tenten na wunyi ni che se wudi sochi enam ene sa ne ma na na enam ne don so bete kora sanye ekum ni pentia okay inflammation eja eso quenching the fire yes inti that's number 1 inti so wudi afomuduane a o thalamus no lengthen e ma onyinkyere yewo emia woro bi wo wiase mu ha omunyi ni chepa safo ni nyina di afomduane okọ Sardinia eho Italy a omudi afomduane omu eho ho no okọ Icaria Greece omudi afomduane okọ Nicoya Peninsula ewo Costa Rica omudi afomduane okọ the Hunzesa omu Pakistan omudi afomduane omunyi ni che bebre okọ Japan Okinawans woman edi 100 plus 115 120 woman in edi afomduane so enti enhwemu die edoso bebre Journal of American Heart Association study found that plant-based diet lowers the risk of all causes of mortality by 25%. So report to American Heart Association and woman no try say so die afomduane say diabetes bekun sa kuma yadi bekun sa stroke bekun sa cancer bekun eso tekra okay enti ade na Ghana for omyendi afomduane na yenyini nche na emwaye yewo aye friend IGF-1 insulin growth factor 1 sa insulin growth factor 1 no ewo enam ne milk ne sa niema no mu enti bra wudi no na edoso onipadua no na ma bibia ye kese enti mema hwe Nyankopon nye mistake o se wa bo prostate e de ama emema na fe dru ba bia na ye kese na the cancer brain no nyame anya ne sa Nyankopon anya ne sa onye mistake ye didie ne no insulin growth factor 1 no ene ma ye prostate ni ye kese so nti mo a wo wi nam na no milk no na sa IGF-1 no dose no na prostate no na ye kese nti sha no so sa okay do ma mra Facebook na me senkofo so abaho na Regina Kumsen say good evening please I'm from Takrade now today's teaching is very powerful please let doctor leave his number so we can call him ye the better ho ye da na adwempo dia sempa the second powerful show live at the Hope Network Tapa Amam from office in Accra. Keep the great work. Yada so for Kwame so online. Ruth Obin Yabua say mommy keep it up. Yada say Salasi a day. Apostle Abaha Apostle Yada say papa Unisotun so share Kusi Bismarck and so Hana face 6 times champion cash out. Also share greetings to my mom. Yada say Kwaku Amponsan Yabua. Or say Afia, you are talking about plant-based diet, but the problem going on is how they are cultivated. It's not organic. Forget it, because our modern day farmers are killing us with this site. It's our question what me because we can work maybe rain feed that. Me say me talk carrot away. Hey doctor, na carrot na ubu a na ne ho ayi ama aka bibi twe ehiem. Afi me du ase na adani green. Afia and how tie ni me too. The woman say farming these days. Say vegetable farming na say aquaculture na say poultry na whatever no. Chemicals all through. Na energy say my woman say plants no any fat. So sade any. Okay. But one dey sade wo mumu. And it's all the chemical good plant so intimi kotrem. Who di go aboa no so a anase frane dua ne kotena sade no mu ne wom obetimi ahohoro chemicals no afi ho ba sade no bedo ahohoro santu ye sure say the chemical na share share egu so amana nyini a say duaba ne media na ho de duro na wo mu de carrot ada ne green
Oh, anya dani ewom na we encourage say nke organic farming. That's the best. But so the enuragu so compare emwan dey na more dangerous because of sade emwan moniti. Enti afia misro ma mento aso na plant based diet afom duane prevent cancer. Afia ne enipa cancer ekum wo krom ha no. Gisa okokolebu ana Confanoche and regional hospitals no ena be hu ye kan say ya e bia wonyini na akokwa ena be hu emema omunya prostate cancer ema enya breast cancer omu enya liver cancer stomach cancer hodo ni nyina na yentie American Institute for Cancer Research says the best way to source cancer protective nutrients, including fiber, vitamins, minerals, and phytochemicals, is to eat a diet rich in vegetables, fruits, grains, beans, nuts, and seeds. American Cancer Institute. Omo hwehwemu ne say some person wonye nuane e be po ho ba African cancer ho e na mo boss no say ubedi nuane a vegetables, fruits ahodo, grains ahodo, beans ahodo, nuts ahodo, seeds ahodo, efom duane. Also dia ba beto the state lawyer no BC 605 eso e wo Daniel dia no dia beto so. Afia nto aso. British Medical Journal July 2020 last year afia twem ya. Or say in a review published in July 2020 in the British Medical Journal, every 3% increase in daily plant protein consumption was associated with a 5% lower risk of premature death from all causes. And to increase we form duania na uwu so yeden o teso. Yet also researchers used 715,120 participants. Enipa empim ahanson eni dunum wo ha eduonu wotwe ena omu edomu yanhwemu no Bible mu de ne enipa 4 pe 4 just 4 so onyagobo mi bia ya simple enipa 4 but prove here enti omu follow omu for between 3.5 years to 32 years Bible mu de no 10 days so they found out that only plant protein consumption was linked to a longer lifespan. Say we mu ye ya omudi mfinhia badua samienu na ye no a wo British Medical Journal mu e wo 2020 no de mu kire mu tia ne say wodi plant protein na eno na manyi nkire ba mu anyi na che nti mo a wo we nam no mo na wu ntem because one telomere length no na yetia. 2 inflammation we nam inflammation usoja ni pedua mu. Inflammation is the cause of all problems. So ubenya diabetes, ubenya hypertension, ubenya cancer, ubenya akumayade, ubenya arthritis, inflammation. Enti afia kachiro mu no mu fa time ni bi nka ho. Na mense ma mi kaminwe. Na enye na just ya shada tanase. Ndida ben. Kama tie fonte. Omate say tie fonde omu wo ho, omu nyanka omu pe. Nkwa Hia na o hwe dog kasa ye di hu nkomo yi se ye di ya ye fu mu anuane me ni di nsoche no na nsoche die no na che se eja no dere bebre wo ye mu na mu di efu mu nuane no a no yi bi animu na abo wu ni padua no adaroma ma me nkọ jinkrato yi emra na ye ba nsam no bebre wo ho ebeto so. Yes, I'm more call baby. Me da se so social Adom TV Nkwa Hia mo share Auntie Rose Mate said this is wonderful teachings. God bless you Dr. Nuakon Sister Fia unu team no. Say mo hosti jumedie na fe da set of foreign so achmota. Ya da se so agia tumo ehye. Ya da se papa ye mo bia kwaba ebiem na ya na unhu say ye Nkwa Hia no ede ya ye komonten so. Ye ne Ghana fon so akwakoddi nkomo bisa wo mo ne topic we ni yedi ho enkomo from tobre ada romanti wakwa bonten Pamela aha
akwa bonten ene Ghanafoɔ akwa akodi enkomo de wo munim ede efa importance ana asem faso de wo efuomu nuane ho ma yenko na yene Pamela ne na netiefoɔ enkasa ne eba ebeto so. Ene yeduane die mu ena yehwe Ghanafoɔ dodo na enuane die mu etesen yesi pintin bia Adom ye nti aduane bia obenya bia na wadi aso wadwen wapomudin ho ene yehwe plant based diet yehwe enuane a yedi a ewo enuemu haban eni fruits ne atosodie a yedi a ebo ye nipadua no yembisa Ghana manfo se yakasa plant based diet kra omote ase na den kra no munim fa ho ye ne Ghanafoɔ bi encheche nkomo ne yenti o magenchire ti ase de say vegetables ne sa fruit ni niam no say no sa vegetables no anam say o mo ase no odi kura ama say no ahoden he den enim ye ka say any fruit and say oji bibi say popo betwam no aba bi anim akutu ubetwam no unho hwewom ba first so say nuane na ka edi a na ka me yetimi nya hoden but because of sa fertilizer na e dey aye no say amani nyina chemical na doso mimi tuwo say mintimi ni abrobe because of chemical na ewom no ekom yam say a memuni sa anti say on pese edu sa nuane no na yetimi nya pomodin dia omo nti sa fertilizer no ene niam na omodigu if tomatoes kura say ade omodigu tomatoes so no se wudi no wantimi antiti ni ya wudi abesanya yale ene wudi ade a achekrasi 6 months but etimi take e be 1 year ansa na aduaba na ba me yedi a enu momu wa hoden se ye be ni 6 months na ebedie na be sa atwa ye nkwa na so enti onwumie nkọ ye back to your old system no a 1 year ana 2 years ni yedi no enu mo be me energy ni more se aduane a efidua so ebi ti se mango anka ekutuo ene apple ebe ma obodi na ye fine ana se ebe ma obodi na ye guy okay like aduane a omunya free friends plant and ebi ni se ebi a carrot mango ni friends cucumber ni watermelon kra ya free friends plant na cassava plantain and our friends beans and sun and cat here. Oh, a boy ni pegiano, Emma pa utiminya friends healthy and other things. Media full any friends in cat and our friends now we or tree. Oh, like a woman, then the woman now once, and I said, drew numerous are no idea. Now I want about now the other silence here. Any nature say any year like what did you cry be over better and I say we say no adi enu never enu subwa so what you say yeah cause plant based diet we to say fruit something like maybe a kutuo pineapple and kwadu no niama no and vegetables so something like carrots and cucumber and sa niama sa nduane ne nia udi a ma wonya hode ma unyi from anga say aduane ba pa me pepper ye bayiram pese ni nkontom na watwi wayo mu no mani je pa na odi ko bi kakra wo no will be fruits money vegetables fruits the obi anim say banana ye kwadu ebi obi nim say pineapple ebi apple but ni nyina mo no udi a ma wa hoden ma o system ni ye adwuma ye what you say and vegetables so be cucumber carrot more any salad mo so say obi a would rice na the big so and so rice one say sugar wo more enti senke say unya sa na ma no be the gusua ma sugar no eba down na ama ahoden a ewo mu no aba enti eye say these are na ma no fruit na vegetables are it's okay eba boy apomuden but just that say na sugar so wo mu too much because carrots no na we sugar so wo mu too much enuro no dose no do ke be sro mo dua ne say o ma enuro no nkofom kakra o mo nwene apom den because o to aduaba na say mango o de to wo no ma na pro popo o sinsena o bon say baby yellow baby red enya sa na those times that grass na tie
enti esra omo mudua no se omo so mo ayen na aduro no mra fom kakra and auto tomatoes and vegetables say ya utwam a eho ye red but utwam a emu nyina ye yellow enye fruits no enka enya wo kire anka odidi wi a say onya some balanced diet it is watermelon crowd blend there okay and I say apple and I say pawpaw and pineapple na ga what I say na nka at least ubet my blend ubet my when raw na nka odidi wi no ada just fine what I say but yeah it me kakra say be boy Ghana manfo bi adwenkyerɛ ene yakwakohwɛ ne yakwakotie no obia kyerɛ di onim de for plant based diet ho na emum efutu kakra ne sɛ Ghana for ɛyɛ yɛngyae sɛ pintin bi adawme yɛ de yefu ne yɛma ne yɛnim sɛ enua no na yɛndi enuane pa ɛbɛboa nipadua no na ma yɛ nipadua no etumi enya ahoɔden na etumi aboa yankasa sɛ de ɛbɛyɛ adokotafo adwuma no kora ɛbɛte so ɛde ama mu medin ɛde Pamela Yeboa wobɛtumi nso afrɛ me prem to bre efia mankwa so Matwaso. Yada from Tobre ase nti Pamela Yeboa no din pa no na eja ha no ba ha wanye study din na ka ho a o ma me beba bebusi wase ne ehunu so se na Yeboa ni din pa na ba ye no Pamela Yeboa but ha de o ka from Tobre obi anim no nti da bia wote adwane mu ma na nyonwanwa no wo bre so ate ase aha nti mo dog am say utie ekwan mu ane na mu yi ekwan mu ane na na o mu na dwen yom se wadi ufufu awie wadi ka cross so obusafo nyasa dinisa aduane saneti okay ma me na Facebook na bi nso wa ha me Facebook page afia mankwa tamaklo na otu nyakpani I say good evening afia the problem is lack of fruits they are too expensive the government should provide where meshes for community fruit tree planting. Yes, also a nutrition officer Wakalik Hospital, but I mean sure papa say penny at is also about do a drink today. Abanti da will be as a Dorothy Yobo Quash. Doctor, please, you're okay, you're no doctor. Emmanuel Safo said today's topic is true pa. Keep it up, yeah, that's say. Kwabna and so I have very good Joycelyn down so on point. Nanajwa say or enjoy discussion here that's a Ruth Obey Yeboa so ha GD on keep up the good work here that's a Vida Oka Bossman so ha Janet ni mensa Mauko kwasi say or enjoy show no Samuel Edu Same and so ha here that's a Tilly Odame ha 6 Lizzie and a Faye Willie Chill and so ha love Japan Osiem love yada se papa bia wo jebre ehwa Adom TV titiri ne Nkwa Hia ne afia mankwa tamaklo shows ne nyina yada se ya me hwa do bisa mo akwa babiem me Joseph ya acho mamintio de ya kan se yesterday ya ye kan se omu ye hayen hankwa o ye ne yaso ye ho no ye so conduct stages ni bi ho ayare fo mu ba no o de diabetes akoma yare whatever bi o de be ba no ye ma on die say dikodi we jai we die 2 weeks now to me no more dear dance ye wo millions of testimonies buttressing some ye kan wa ha no enti sa research we no mu ye na brochire na ye bi wa ha and the oba the women the way jai way fa way na nipa no ha to no ye to us no August 2017 and a report to study Lancet sa Lancet no woman wodin kase pa gidi pa sa Lancet no na omo ehwehwe nipa 135,335 enom dom year study no enfie enso ne fa 7.5 years enom di yenhwehwe mu no no mu ya mu no enom say omo di fruits omo di vegetables no omo di legumes aduabusuafo ni nyina no they were associated with 22% lower risk of premature death from cardiovascular disease. So these are enuaba atosode vegetables ni beans ni sa ni emanoa say we be won tem no bi doc say em say nuano no bi kra na Sarah de atoto to ho ye ni de efe colors no green wo mu red wo mu
yellow no ni ade sa na wo se enua ne ye say colorful yeah next time colorful say next time no color bia wo aduro ewo mu color bia wo aduro special ewo mu yellow ufa yellow a yes ufa fruit and ufa aduane bia color no ye say ya aduro bia ewo mu nyame wa anya colors ne se fe keke nemum ewo bia wo aduro ewo mu next time say akaye 8 minutes na dog ye de no chire ye baby de ontimi numra no de ya na Israel mu commercial so nom ne ade enti no and de ya afa chaye but de na so da ho se wo betie se bia minipa Mr Godwin Tamaklu ono betie ma share ma ombetie omo betie de o ye de omo ombetie so ho ha omo yare no enti chire ye nuane a ye ni a ebeboa ye wabwo bi so ade ene ne ni kwan se edie enam ne de wom the any kwan se edie ma me kai we okay a study published in May 2017 in the British Medical Journal found that people who ate the most red meats and processed meat were 26% more likely to die prematurely from all causes than people who really or never consume these foods. In the 2017 year, and British medical team no umkono and back to just we and emojanam and enamwa yedi afifa mfidie mu omu ewu ntem okay enti abusia ubisa se nuane be na yenja edi a eno no dia tosbio 2015 United States Dietary Guidelines are a free US Department of Agriculture as mo be kan ya ne se obia entene nam wi asokora azen komo kasa obia nya awe no musuro it's open a bit me aka and om se obia anteso and omuma reason number 1 a reducing inflammation and my chem's inflammation and diabetes akumayare cancer prostate why bibia eba afi a reduce BP nti wa ofa BP aduro no ti adisuan yie nanke jai nam na bebo a reduce risk for cancer cancer nanke be ka ho asem according to Professor Campbell or chance cancer will turn off and on by changing the diet or your experiments no the year omu ye bi wo India and omu ye bi wo Philippines and kwa en kase pa wo China diet study 20 years and the year enti nuane a me too fu se jai die ye nam uja dia ohubeto nuane soche uja dia ohubeto nuane egu enkuru enchansi mu ene niema mu a ya ma no share life nyina uja dia ohubeto kwadu eni share life apple eni share life anka eni bi bode eni bi bo fre ni bi ukotu banche e wo share life enti nuane e wo shelf life ni nyina no enye manipedua okay okay amincha kwaku mponsa yeboa na ose okay kwaku mponsa so de na aba yenuane no sade enuo ehye no ma no okay nti Prosper Afonso ni is a very good and educative program. Good evening doc and Prosper or share live wo Burkina Faso yeda say papa Joseph Athanso ewo Liberia. Doctor, thanks for your teaching yeda say Anita Anyeto ewo Upper East and wo share nyamishrao Yadamase, I can say good day. My problem is when I was young, I do what I consume a lot. I consume a lot of alcohol and meat, but I stopped just some few months ago. Can it be a problem for me now, dog? You bet me, you know. That's also a jay. Only problem. I shall say so. Didn't my papa now? Okay. Very vest. Whatever problem. Over papa anymore. Okay. And Pope Saint Peter say usu Sophia, please ask doctor if it's good to eat fish. Watching you live from United Arab Emirates. Fish no. Oh, mercury ya galamsey ya sienya no. Mercury ni na kogupo no mu. Okay. So, mercury ni na ya de say nsuo ni adini na kogupo no mu. Intenye safe so very fish. Raza kabu story ne message no menti ase papa. Nti mesre we de mankan afacha menti ase. Today's show is very powerful. Andrews Che Amponsa yadase papa yemra no aso enti nka dog a cha kwan no e wo he ne telephone number no yo yeah telephone number 05
44 4422 and I said 33 and a WhatsApp line between my friend WhatsApp 0267 55 8882 and your WhatsApp 0267 55 8882 yawo alaji tabora ana yawo Kumasi Tafo na Tema Community 5 takwa ensusu ya ni Golden Age School no na edin hwe ni mo ba be hwe kama wa kuma yare na be ko ni na be ko nti dog number no na odi ato ho no ne no madru su hu adakwa ai na Mrs. Isaac Ofori enso hwe yedamase papa peja se won so brebia utna se na wo sha Adom TV Nkwa Hia de wo so obi ahwe bisa doctor for nim de fo no na ye de wo no mo eba no omobeboa ye ema ye di nkomo mayenda Dr. Mehenhamase papa pane number eno no anase endpoint homeopathic clinic so wapomodin mu nsam ye nkoho ne eni no eni nkomo wo 0244867068 0244867068 Coco Plus yeda say St. Thomas Eye Hospital yeda mase the links ena ye meti no ko Instagram also share the links I'll be who no 0557 089324 and Romeo collection so a designer and mame me makeup products no a cool professional makeup one more products and I'm the chimenim sa come off a me koi sister Sunday be a guy I was a pet extra or international blogger and so also Koviche so say what's the blogging industry no crowd Ghana into Koviche so yada say you have tea and safro who's a pet so oba obidum bi okwa dukumu nyina wo so mic 2 mo nti na ho sapede mpese obia ejebreme koi wo mo ena eba Sarah opare ne me director Audrey Jennifer na nakwa me medamo se papa mo ka team no ho ebi ene frempon yadamo se premto bre nyame sha Ike ena Mike me Florence hidden glow ono so na chi manim kama ede ma me dasa na senkwa ene de patchi yan dasa na yebese hia Saminiwa, Meda se papa penny a beco hinty your appointment, ye and as a girls, you are quite chilly. I don't want to say Adom TV at the punchy.